Sanibonani bahlali. Nginobhudi la beka accusewa umphakathi izolo ukuthi urip umntana ona 7 years. Manje ula kimi. Ngithi ngizwe ukuthi kwenzakalini kahle kahle izolo nokuthi eziphi inyathelo abazithathile nani yabo. Uzokhuluma yonke indaba yakhe ubhudi la. Negama lakhe nokuthi waziwa ngobani. Yabona uhamba nomama sendlini nangu umfazi wakhe ngapha. Yabo nangu umfazi wakhe. Uye lo. Umama umntwana lo bebathurijiwe uye lo. Nihlala nonke ne? Nomntwana na uhlala naye. Nomama umntwana nihlala naye. Alright, awukhulume ke mfowethu ukuthi bani igama lakho izolo kwenzakalini. Ya mina igama lami uSmall. Izolo endlini nafika endlini. Ngoba nifika endlini late nyana so. Hayi naphuma. Maniphuma nithola ma message bathi Small bathi rebe umntana wakho. Nithi hayibo, ni rebe umntana wami kanjani? Ningakhona kuthola lesibindi za kurebe umntana wami kanjani? Because lo mntana wami futhi isikhathi veka kula kunesikhathi veka gova imoto yimi venigijima nimuhambise bara nibuya until abe right namhlanje why bazoniyakuza nalento le namfonela umfazi wami veka nomntana that time at least sa namtshela ukuthi wayazeni lento le ngeke iphelele so because manje le case plus case inkulu. So into simesi sihambe station 5 wayomcheck mara before sihambe station 5 wena umama umntana umdala manje nawe ungakhona kumcheka umntana yabo umama umntana wamcheka wathi unborn next. It's okay, it's fine. Mina nizofonela imoto sizohamba station 5 nafonela imoto sahamba station 5 masifike station 5 avamcheka umntana angaze avamcheka ngoba amchekile mara after this sibona amaphoyisa mayafika station 5 bathatha ubani umfazi nomntana that time bathi baqala vaya bar thina sithi okay labantu vaya bar ushuthi bazobuya asiyazi ukuthi bazobuya kanjani kungcono nathi sibalandelele emove kanti thina masifika lapha labantu abekho ebar basekuphi base police station bamcheka ukuqala umntana police station bamchekile umntana police station qala and then bamhambisa ebar bamchekile nama doctor bafonela police station bathi umntana abamenzanga next plus futhi bamchekile nama social worker ebar. So mina le ndaba leshe msirious angazi ukuthi ibuya kuphi. Yeah. Manje baniphe something ebhaliwe for ukuthi nizo present police station ukuthi umntana uchekiwe. Yeah, iyo lento le izolo masi sibuya ngapha. Thina sibuela nemoto yethu because labantu besingabathole ebar. So labantu babuya namaphoyisa. Mababuya namaphoyisa mina niyamboza umfazi nethi manje ubuya kuphi ebar. Uthi it's nathi besikhona ebar manje bathini indaba umfazi uthi hayi akuna next bamwenzela umntana nithi wayaza makunje kufuneka iphepha ukhonile ukuthatha iphepha ngalabantu la because lapho yasihlala khona ngeke sikhona kungena this time masingena lapho simesenza ishow sinencwadi ikhuluma ukuthi hayi umntana ubuya eclinic ubuya eclinic bamcheckile akana next manje makunje asambeni kuphi asambeni station 5 so umuntu vekazidrivela vekakathele naye uthi manje mina nifuna kulala into ningayenza singahamba police station kuphela nizothatha incwadi khona lapha police station because beku start ban beku around the 2:30 lapho beku late already umuntu vekakathele asaphuma sahamba kuphi police station nithi nifuna kuvula icase kuvulela lento le maphoyisa bathi wayazeni ungavuleli icase nithi wayaza nimene vula icase cause le ndaba le mina angazi plus even lapho nihlala khona manje umfazi wami yena himself uyasaba kungena because mina senibonile vele kucela umphakathi lapha so anything yena ngafa or nami ningafa
so nifuna incwadi ikhuluma ukuthi umntwana bamwenzanga next. Amaphoyisa bathi ngeke sikuphe incwadi into sizoyenza sizomfonela uErnest. Yeah, Nesta sizomtshela ukuthi hayi nina nikhona la nomntana nomama womntana. Le ndaba le ayikho yonke abantu idoctor if isifonelile ngapha isitshela ukuthi hayi umntana uright. Ngithi mara into yomlomo le for le case le ngeke isebenze maphoyisa. Le ifuna incwadi straight. Labantu mabathi bafika lapha mina niyabatshela aniyenzanga next. Ekugcineni kalokhu nikhipha iphepha. Manje makunje angazi uthi hayi umuntu lo usifonelile thina siyamfonela manje bamfonela Nesta phambili wethu wabamba ifoni wakhuluma nabo yonke into yaphela lapho bathi hayi wena umele upost ka group uvatshele ukuthi hayi ayikho yonke lento. Okay, so masbuya futhi lapho ya kalapho ya besihlele khona bayaza ko Mahadeni lapha sithola isigebengu singenile phakathi sichekezile sithathile izinto kanti like enough maphoyisa bevafika nomfazi nomntana bona bebathi hayi sivule icase for lento le maphoyisa bangakhona kwehle emotweni bathi hayi calani nihambile epolice station ngeke thina siyeshe for inkinga inganamaphepha. Yeah, so thina saphuma lapho ke sahamba lapha so le ndaba ukuthi yokurepa umntana wami angazi nami. Yeah, angazi. So la uhlala khona bagcekezile angakafiki nokufika. Okay mama kupalona watamele ujoine ma brother batla side la ha ulwena ma oledi utsho hantle uri wena o ying ho ngwana wati akere ma ba nolting ya ntho tse a siweng ke abutu wena wa di Adam ya ari mabanne ha ke tswa mosebetsing ke la ka fumana masters ya fika ampitsa ka ampitsa banke tsao ga batla ga kitlo wena fika nna banke tsao ngwana ga baneneng ba papa ha mo re nna ka go tsho ngwana masters o tshogolo go gwetse ke ngwana ba hae esing wa hao wa ka ka go thwe nwa wona ga gwetse wa masters ya mholonyana ke tshwe ke gash nna ke tsebe ke la ha tshobelo ke kgathala matla nna ke tswana ga bua ke re fa ntse se tsene ke ntse tse jwa ba motho mo nna o ska motsepa o shebe ngwana ha ntse batho ba go tshwana stress ha tsadile mo ka be ke itswela nna ke kela ka ntlong ka haka ke ke phe antse ke pheile ka nnete a ba ke lo batla tamati di ka phe neng se ke ngwana se lo batla nyanisi na tshaka ka tonganyanisi ba phe ba mo founela ke se ne ba ntse tse ba lo buela fela ga ke ne ka like ka mo ga ga tsama ha ka fihla ene ke lo lata ngwana na go ke lo lata ngwana ebe ke khia senotlolo ga ntse ke se senotlolo mosebetsing senotlolo sa se ke bo ke no tshele se ka tla mo jwa monyako ha ka fihla maine ma ga di ntse tshele se ntse na tsa thembele go ke sa go mo letse. So when ha ba o jwetsa go ngwana o repio o sa pheya ha ngwana o re ka dianyanisi mara ka mona ba re ngwana o repio ke ile ka shaka ka khatho tsa ba ke tla me ha o so le ke tsamae ke no pheya mosa after se ba o jwetsitse ke fihlile ka onke una una so ka ashe ke batla aje ke se tsama ke se abona oh wena ukhuluma next abo ngifuna ukubonisa ukuthi inkinga icala eva kahle kahle angithi maye besingekho thina umama lo mababona ngenzi next ukhulunywa ngerip babona ukuthi okay ucover boyfriend yakhe. That is where the problem started. The women angibona ngakhona yabo bathi samtshela umntana uyasho ukuthi lo urape obvious nabo bayaphenika bakwatile clar yabo mo lady losathengana namanyanyiso sapheka yabo akayabatshelanga nokuthi ngipheke icala ngizokwazi ukumhambise elona yabo. That would have solved many problems yabo. Okay di right ntho tsa dianyanisi ke batla go bontsha phoso ya hao wena o ntse phoso ka o sai same time. Yeah, it's like no protector my brother wena no tshwantse go ke fa ise ngwana wa request you these days o nka ngwana wa requester
so tla reka loaf pele